Lona wesifazane osemncane waseKatlehong ufuna izimpendulo ngemuva kokuthola ukuthi wakhishwa isibeletho ngaphandle kwemvume yakhe. Uthi ifayela lasesibhedlela elinemniningwane yakhe okuyilona engabe lichaza ngokuhlinzwa kwakhe nokwenda kwezingane zakhe linyamalele. Lento le yokuthi anginasibeletho ingiphatha kabuhlungu, ngiphatha nje kabuhlungu because nami kade ngifisa ukuthi ngibe nabantwana because abantwana ngiyabathanda kakhulu because nefile lami angilitholi ngiphatha kabuhlungu because ukube ifile ngiyalithola ngabe ngiyakhona ukuthola iqiniso ukuthi kwenzakaleni ngami. So ngiphatha nje kabuhlungu because le operation lena ibhlungu because ayi2 endaweni eyi1 abuhlungu nje. uRose uthi uba nomunyu ngaso sonke isikhathi umebona abanye abantu nezingane zabo. Nami ngiyafisa ukuthi ngibe nabantwana ngithi uma ngibona abantu banengane nami ngihaleni. Umndeni wakhe uthi ufuna ubulungiswa. Kubhlungu sihlezi sihlala naye la makubanda manje kuyabanda makeze ubhlungu so wazi operation wazi ubhlungu akazi ukuthi kwenzakaleni. So cabanga all this time awunasibele kwakazi so im affect into le kakhulu psychological ngiyambona mina makabona umntwana sometimes ngibona ukuthi uzubhlungu. Isibhedlela siyakuphika ukuthi uRose wakhishwa isibeletho ngaphandle kwemvume yakhe. According to our clinical records, a consent to perform a life-saving procedure was given by the next of kin after counseling. I can confirm that the hospital is in possession of the clinical records. Umndeni kaRose uthi usulahle ithemba ngemuva kokuba ungazitholi izimpendulo esibhedlela.